Tipuara na lenga mamay rakarag nahu. Lampa kesen jauh. Maalum anak baru nih. Bes andok tamborang gahing gomi re narkoba. Kombi ke kantin nih. Mai talatio. Oi, gomi anak baru awat tambora re. Iyo, nabune. Perkenalkan ngaranahu close WC. Au si kince kay elim re. Perkenalkan ngaranahu Hama alias Hamas Mangidong. Lenganahu ariki narkoba alias narkoba jenis sabu. Ngara atau supu singgom dohore. Ain pa kay ketuan don. Nahu manguamu lahama ke preman aka sekolah ake. Ngomi harus hormat di siare. Ando ku pemimpin upacara siare neko hormat nahu. Warasa ngaun ando ke hama. Tip edan bani nahu pela. Tidu wara zaman ngau ke saudara na lambon tenek bahukum. Cemen gomire. Sato istoi lapor. Sato istoi hukum. Gomile silo geng nahu harus DP 20.000. Kombi kredit di Honda nih. Oke, daripada nahu tiwara lengaku. Nahu masabar. Iyo nih, mori ke tisaman labo sabar. Mai jap ngom dohore. Iyo ta, nabune padewan. Dai ngom doho ka chou chakina. Tija bade memada doho urusan ede. Kau pucakina huke. Ngaranahu Sanusi MP dari partai MBE. Labolengan hau arike Dr. Randus Mamen dari partai Jimba. Itare anggota DPR. Lamu aka ampodem kata dapahu ake. Melondor paroyere kalondor lalu penggori masak bora. Upang baare lam kai lam ngenam BE. Ita Dr. Randus Mamen ede batu si Dewan tisintamu piti paki suara itare. Ita batu DPR warsama laba batu calon ketua RT. Ndakiku nah membei muhangga 250.000 piti ngom dohore. Pala dai menam ka kaup cakinahu. Saru wali ede Pak Dewan. Oke gas. Wehar pitir hamae talau dula kurahi don hauke. Maira. Oke gas. Oke gas. Oke gas. Au ngeri ke dula sekolah mu hama. Madadoho akan dena redae. Eda angi wali melaot calon dewan. Mbei na piti madadoho hangga 205. Detaho calon dewan nae. Rahotoi pendende umur na. Wara di belanja menam reni. Beku piti re hama. Piti nanti blak lose nih. Mbei kan piti re. Na kau ita doho cakisia akaku. Oh. Baru patapahu piti partai pelanggom doho hama. Maamba suurerok pelanami penggom doho matoi ke. Ini politik dae. Oru susarau ke dae. Cihiromo dom calon ke dom susaromo ke dembeina. Politik re sama dengan piti dae. Ore piti na calon dewan ka dibedi kena do mawih piti karedi, piti minggu, piti koperasi doho. Pokoknya bem susan cau nih. Madam lau ngawat do dae wara piti partai. Ibu-ibu warga kampung narkoba be maweh piti minggu, piti koperasi, piti alam gaib aina susah wara piti partai melampang ngojas mporowali re. Madam rahod ita doho reke wekim sapua do 250.000. Pokoknya mori ita doho zaman partai akeke merdeka. Hidup piti partai, hidup piti partai.